Adam apanıp hatırlıp kalmam. 130'ta ver. Ya al yok diyeyim. Buna yemi 130 fiyat veriyor. Buna mes Recep bir söylesin şunu karakter. Şunca erkek kendime karakter. Ben bir aytam. Ben andayla paytaklan sodalar vermem. Bunda bazar diyorum. Söz 90 Bazarga бар, мына Галштинский парадағы уйларға. Assalomu alaykum туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube канал туғандар. Бүгін суббота 20 январ Жалал-Абад мал базарын көрсөтөбүз туғандар. Мал базар аябагандай кызып жатат туғандар. Сіздер биз менен болуп турсаңыздар туғандар, шу үйдө караган бармакчаны лайк туғандар, шуну обязательно басып кетебиз туғандар. Эчтеке албай силерден. Анан туғандар, бизде дагы розыгрыш болду. Өткөндө да жеңип алышкан. 5000 сом утуп алсаңыз болот туган. Болгону 6 досуңуздун атын отдельный жазасыз комментарийге. Мисалы үчүн Манас болсо Манас деп жазып өтүп, 6 досуңуздун атын жазып, ошо 6 досуңузга тугандар видеонун ссылкасын жөнөтөсүз. Каналга лайк басып катталган болсоңуз, тугандар биз тандап алабыз. 24 сааттан кийин сизге жеңишиңиз беребиз. Биз болсо баштадык. Бисмиллахиррахманиррахим тугандар. Мына үйдүн содасы болду, сурайбыз. Үйдү канча деп атасың досум? Үйдү 100. Ена балам 100 000 сом деп жатат экен. Туганда 75 кем бар дейт, 65 000 сом берип атат тугандар. Канча тугандар, эркек торпоктор. Ага, канча сомдон деп атасыз? 48 000 сомдон кем бар дейт тугандар. Лайктарды басып турабыз. Но торпоктун баасы болду тугандар. Канча берип атасың, брат? 36 000 сом. Эркек торпок тугандар 36 000 сом берип атат экен. Ага, канча ал дедиңиз? 37 ал дедиңиз, а? Де шайыр. Болду. Ассаламу алейкум. Канчадан ага торпоктор? 45-тенби? Сурадыбы? Сурай элек. Канча миңден берип атасыңар тугандар? 42 000 сомдон, а? Жууна барынабы? 42 000 сомдон берди ушул эркек торпокторго 5-өөнө тугандар. Аба канчадан берем деп койдуңуз? 45-тен? 42 жарымдан сурап атабыз. Жакшы. Тугандар, лайктарды басып турабыз. Так. Инем канча сомдон атасың бул торпогуңду? 35 000 сом болуп тур тугандар. Ушул торпок. Мыналарчы? 50 000 сомдон кеми бар дейт тугандар. Туганыңыздардай. Эркек торпоктор. Буга канча сомдон болду? 45-тен. Сурадыбы? Канча сурап атат патологу? 39-дан? 39 000 сомдон сурап атат дейт тугандар. Катталып тугандар. Эзип турабыз лайктарды. Ассаламу алейкум. Мусулман бир тугандар. Бүгүнкү число 11 январ 2024 жыл. Мен сиздерге кайрыларым, мен улум Мухаммад 6 айынан баштап ооруп келет. 1,5 жылдан бери ушу башынан азабын тартып келатабыз. Сиздерден сураныч, мүмкүн болсо ушу баламдын Индияда алына турган лечениясына жардам кылып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Азыркы учурда баламдын башынын ичинде аппараты бар. Буга чейин башынан 3 жолу операция болгон. Азыр баламдын жашы 2 жашта, отура албайт, баса албайт, тура албайт. Сиздерден сураныч, ушу баламдын лечениясына жардам кылып кетиңиздер. Алла ыраазы болсун сиздерден. Мен дагы ушу баламдын эл катары өз алдынча басып ойноп кетишин каалайм. Буну эшикке алып чыгып жетелеп ойноткум келет. Мен дагы şu balamdын басып кетүүсүнө себеп болуп, аз да болсо жардамыңыздарды бериңиздер, салымыңыздарды кошуп. Андагы реквизиттердин баары өзүмө караштуу. Аягы 97деги М-банк номер кымбат К деп чыгат. Анан ошол номерге единица каттары да салып койсоңуздар болот. Сбербанк номерибиз Шайырбек Х деп чыгат. Ал дагы өзүңүзгө тиешелүү номер. Ага, канча сомдон деп атасыз? Ургачыбы? Канчадан болду аты? Канча бердиң да базар? 25'ten? 25 000 сомдон берип атат дейт. Эркегечи? Кургач мында киши. Булдан кайсы эркек? Мына алабы? 38ге бербей атасыз. 38 000 сомго бербей атам дейт. Так. Мына жакта да турат. Ага, канча сомдон?
42'den. 42 ming so'mdan. Deb turadi ekan. Suradi u? Argana. Katalogi qancha suradi? 38 mingga. Yaxshi, erkak turpoqlar tuganlar. Dağın erkek turpoqlar. Qancha so'mdan o'tasiz aka? 35'ten ham bor. 35'ten. Sekret bu sekret ha? Sekret. Uloqqa minib bersa ham bo'ladi. Qanchaga berib edingiz aka? Qanchaga berib edingiz? 30'dan berib edim. 30'dan berib etadi ekan tuganlar. Men buni uyda qaragan barmoqcham basa ketamiz, esdan chiqarib, kanalga qattalib. Mana bu joqda da. Aka qancha so'mdan o'tasiz? Aka. Aytalmaysizmi? Aytalmayman deydi tuganlar. Eko'ngiz o'tadi ekan ellikdan. Alashiga qanchadan? Aka erkak turpoqlar. Qancha so'mdan? Alashiga qanchadan? 28. 28 dan, ha? Qanchadan berib edingiz ava? 28, 26 dan, buni 40 da o'tasi. Yaxshi. Tuganlar, bilasizlar, bizni kanalga aqsutib olsangiz bo'ladi. 6 do'stingizni atini yozib tuganlar, menga qattalib, alni do'stlaringizga har birine jo'natib qo'ysangiz bo'ladi tuganlar. Ссылкасын video. Biz bo'lsa boshladik. Mana erkak turpoq tuganlar. Ya do'st, qancha so'm bo'ldi? Artık suradı 45 suradı. 45 47 suradı. Yaxshi. Ya qancha so'mdan bo'ldi? 40 kam bor. Erkak turpoqlar tuganlar. Ya do'st, qancha berdi? Tankam bor. 27 ming so'm berdi degan tuganlar. Urg'achi turpoq. Aldan kısasıra. Hem vermiyor. Ne tuganlar. 5 olsa istemem. Aka turpoqlar erkak urg'achi. Qancha so'mdan bo'ldi aka? 25'ten. 25 ming so'mdan urg'achi turpoqlar. Qanchadan so'rashdi aka shularda? To'g'ri yer qanchadan so'rayotadi? 24200 dan so'rabdir tuganlar. Barini krupniysini. Tag'in urg'achi turpoqlar tuganlar. Qancha so'mdan ukam? Satulbayeva, avlinglarmi? Qanchadan? Satulbayda. 30 ming so'mdan kim bor deydi tuğanda. Şu urg'achi turpoqlar. Turpoq tuylar tuğanlar. Şulara geldik. Do'st, qanchadan bo'ldi? Qanchadan? 100 ming so'm. Bolasi erkakmi? Urg'achi. Qancha qildi? 93 ming so'mga beryapti tuğanlar. Sağın uylarında, süt uylarında tartamiz. Biz men bo'lib, like'larni bosib, qattalib turamiz tuğanlar. Aka qancha so'mdan bo'ldi? 65, 70, 65, 70, 90 deydi. Qanchadan berdi elder aka? Bana 85, Menga 85 berib turgan semizgim. Menga 60 berib turdi tuğanlar. Yaxshi, yaxshi. 70 kaldı. 5 var. Anan sıra anan. Mal qaradim. Bo'lgani shu mal ekan. Uloqiyam var mı? Süt var. Ya qancha so'mda o'tasizlar aka? 100 qanchanchi bolasi aka? 5-bola. Erkak urg'achi bola, erkasi. Süt qancha beradi aka bola? 6-7 litr süt beradi deydi tuğanlar. Qattalib turamiz, kanalga podpisatsiya qilib. Ava qancha so'mda o'tasiz molni? Meni chiqarib yuborsam-da, molni tortqin o'zingiz tortmag'in. Aka, urda olgan bo'lsangiz, urib bo'lsangiz, neden qo'rqasiz aka? Men bana odamlardan. Qanchada o'tasiz? 110 ha? Qanchanchi bo'lasiz? 3-chi. Bo'z ba? 110 ming so'm. Ya voyga qancha bertasiz buga? 95 ming so'm berdi ekan to'g'anda. Bolasi qanchada o'tasiz aka bu? Baraka bermaysizmi? 120. 120. Yozmazda turmadi. Torpoq erkak aka? Erkek. Qanchanchi bolasi? 3-chi bolasi. Sütü normalni bor baba? Bak. Ava qancha berib qo'yasiz? 105. 105. Beraverdim, xursand chiqmanglar. Sağın uylar tuğanlar. Qancha bo'ldi tuğan? 110. Bolasi erkak urg'achi? Erkak. Jash o'xshaydi u ya? Ikkinchisi. Qancha berdi bozor? 92 ming. Jilleri cho'ng ekan. Qancha litr süt beradi bu? 7-8 litr süt beradi deydi. Ha, yaxshi. 110 ming. Qanchanchi bolasi aka?
Üçüncü balası 110 ming so'm. Süt qancha beradi aka? Qancha beradi siz bakımında? 7 litr, 8 litr süt var ekan. Tak. Ava uydu qanchada o'tasiz? 120 balası erkek ekan ha. Qancha balası ava? İkinci balası. Sütleri qancha var bunun? 10 litr. 10 litr süt beredi deydi. Qancha berdi ava şunu? 98. Bazar xabar akalar qattalib qo'yasizlar. Onlar like'larni bosib qattalib turaveramiz. Soni. Aka qanchanchi balasi bu? 3-chi balasi. Qancha bertasiz aka? 82 ming. 82 ming so'm berdi ekan. Torpoq urg'ach. Sütü qancha bor aka? 7-8. Biz o 7-8 ele bo'ladi bizda. Ondan ko'p. Parodas qirg'iz uylarda shunday edi. Nasıl kusalayın? Gel oğlum. Altın. Verin şunu. 83 ming so'm. Hayırı var mı? O adam apadım kadırdı kalmam. 130 ta berber. Ya yok deyim. Buna yemi 130 fiyat veriyorlar. Ana mına ben Recep bir söylesin şunu qarab. Şuncha erkek kendime olmadı. Qarab. Ben bir aytapti. Men andayla paytaklan sodala vermem. Bunda bazar diyorum. Berem. Söz 90 söz 90. Bazarga bor, buni Galishtonskiy paradadagi uylarga. 35 shunchaga rahmat olgan deja bir suylada olib qo'ydi. Bar bir-biridan qizg'anib. Deja bir suylada oldim da. 135. Qanchanchi balasi ekan aka? Ikkinchi. Sütü qancha berdi aka bu uylar? Sütüm bilmeyiz biz yem oldu. Yes qana? 16 dek, enesi 30 litrdi. Ha, 16. Özü Talas'tan gelgen ekan, enesini qayerdan bilesin de men aytmadım. Ha, o enesini ham ko'rgan. Özü alganda 1 yil oldu. Ha, yaxshi. Aka, hem bilesiz de savab jurasiz da, to'g'ri? 16 litr sütü var deydi. Sanuylar tarttıgın, bu qabazlar tartamiz. Bizmen bo'lib, like'larni bosib turamiz, xattalib, bilasizlar. Ақша жеңіп алсаңыздар болады. Айтып өткенбіз шарттарын. Bizmen болып тұрыңыздар, туғандар. Қанша сомдан да отасы ака? 85-тен кем бар да отады екен шул. Қаншадан сұрап отады ака? Қаншадан сұрап отады? 158 сұрап отады екен туғандар. Қаншадан додасыңар акамда? Чекеден бұқаларынан да бері айтып қойым. 78-ден кемі бар дейді туғандар. Jaşı 2 yaşar ha? 2 yaşar, 78'den kam var deydi onlar.